İyi. Tüpüş meni? Tüpüş meni? Ayağım ayağım. Ya ya ya. Ya 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 ya. Hı? 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 Konuşar bir. Başma. Oy. 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 Hadi acaba bak. Hadi. Yok. İstiyorsun. Ne yapacak? İstiyorsun. Ayo işte ayo. Ayo bir деген ayo. Mama istiyor. Iya. Iya. Mah alas mah bir de ala koy. Ah, спасибо.
Болдың ба, ұйықтаймыз ба? Сөйтіп үркі түсіне кірген айдағы бақшаны өз үйінде де ек алатын болып шықты. Ол үшін тек еңбектену керек екен. Түсінді. 6 жасқа толмаған балаларға арналған Көжектер. Үркі түні бойы ұйықтап қалыппын ғой. Үрке, бірге потпен ойнап, түнде кеш ұйықтап едім. Бірге потпен ойнадым дейсің бе? Үй тапсырмасын орындадың ба? Үрке, достым, бүгін бізге қуыршақ театры келетінін қалайша ұмыттың? Достар, кешіріңдерші. Қатты ұйықтап қалыппын. Кітаптарың да дайын емес. Үрке, Özür ekimiz kitap defterlerini birlikte sıra vereyim. Akkırı keşi ketim bulduk. Şimdi bırakımız birlikte varıp olayımın keşirini sırayımız. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحبه يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور О, Ахметик. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحبه يا مؤمنين صلوا عليه
Ахметтің подаркасы атасы мен апасы берген. Бізде подарка. Өзің Ахмет. Ку-ку. Міне. Жаңа жылыңмен. Ку-ку. Қодыра берсін. Ахмет берсін. берген жақсы ода берсін. Ұрыс таста. Ұрыс. Айтып айт таста.